Ajde. Dobar dan, narode. Evo Ramiza priprema papriku za punjenje sa sirom i vrhnjom, ali je danas pripremam, a sutra ću je praviti. Zato što ona mora stojati od 12, jedno do 12 sati, da se ona lijepo opusti u mekani, da je moramo stavljati u tegle, u plastičnu kanticu, što ko hoće. Tako da. A sad će Ramiza šta nasoliti. Ovako ćemo je nasoliti. Papriku, lijepo. Jedno pola male kaškice. Da, moramo mi ovako, evo, ovako. Da. Evo ovako, lijepo je, fino sukuda posolimo. Ovako. Da, tako. I onda ide ovako. Paprika je naravno oprana, očišćena. Lijepa, vidiš kako je lijepa. Tako. Šteta je da propadne. Neće to kod tebe propast sigurno. Pa ćemo je lijepo napuniti sirom i vrhnjem, ako Bog da, sutra, a danas ćemo je na sol da opusti. I tako, moj lijepi narode. Pa ćete vidjeti od Ramize svakaki mirođija, kako ona pravi puni paprike sa sirom i vrhnjem. Pa se vidimo, ako Bog da. Kad bude Ramiza punila ovo, kako to ide. Lijep pozdrav! Pošto smo paprike posolili i krenuli im prema dole, da se kad bude tekućina sjedla, kad ona puste vodu, tako sad ćemo i ovako pokriti. Ako Bog da, do sutra, do pripreme, pa se mi vidimo. Evo nas, narode, nakon ponoća. Od sinoć smo stavili ove paprike. Nakon 12 sati. Da, nakon 12 sati, malo se nam iza zeza. Inače, evo vidite kako su mekanle, fine. Pa ćemo i tu staviti da se još malo ocijede. Malo ćemo ove žiljice ovako izvati, ali... Da, ovo gore, ovo crno ćemo baviti. Malo. Evo da vidite koliko su vode pustile. I omekanle, vidiš? Da, i fino su omekšale, smežurale se. Evo, vidiš kako ih možeš stisnuti. Da. Zato što su stojale preko noći. Posoljene. Sad ćemo još malo tu osušiti. Da, to je Ramiza vama pokazala kako je njena solila. Koliko tu ima oko prilike? Pa ima 1,5 kg, jel da? Pa ima, da. Možete vi koliko vi hoćete i želite, nije određena kilaža. Ma nije određeno, da. Možete vi napraviti, ali to se mora držati u frižideru, to ćemo vam sve objasniti. Da to nije kiselina, nego da je to, eto, kako kad jedete vrhnja i sir, papriku. Pa može uz pečenje, može uz svašta se. To je užitak. Za gurmane, jel? Da. Sad nek se one ovako fino cijede. Vidite vode koliko je to pustilo, Da, evo vidite koliko je pustila vodu. Evo te malo. Evo tako. Pipke smo skinuli. Imaš još? Ja ovako. Pa ove crne dijelove gore na paprici, to skidamo. Ma ja, ovdje cvjetić bio. Evo, ovo smo skinuli. Ovo smo isto skinuli. Ovo smo skinuli. Evo, stavit ćemo kilogram sira. Vidite kako je fin. Da, ona je zrnati kao. Pravi sir. A treba nam iza ovo otvoriti. Šta je bilo? Malo me zeza. Zeza me malo. Ovdje. Vidiš kako je. Da nema puno vode u njemu. To nema ništa. I? Kiselo vrhnje, ono. Koliko je to? 25% mlijeka. A što masnije?
To masnije, to bolje. To masnije. Da. Evo ga, vrhnja. Najbolje bi bilo kad bi imali od koga kupiti kajmak i sira, pošto nemamo, onda ćemo ovako. Ja, ko ima domaće, neko Ko ima još bolje, da. Se domaće, ko nema, mora se snaći. Sir i kajmak domaći, vrhnje. Ko je, mora se snaći, ko ja ovako, ali da uživa. Da. U namirnici, tač. Čekaj, ima još tu bila. Nemoj da na poklopcu ostane. Ja, sve je to plaćeno. Tako. Evo ako sad ovo dobro ovako miješat, vidiš. Kako će to biti fino. Dobro izjednačit. Evo, pošto smo stavili sir i vrhnje i sad ovo ovako dobro umijestiti. Ako vi ne želite soli, ne morate ni soliti. Ako želite da vam je malo slanije, vi posolite po vašoj želji. A mi nećemo soliti. Da, imajte na umu da je ovo slano. Paprike smo nasolili preko noći i to je to. Tako je, da. Pa ćemo sad puniti. Da, sad ćemo puniti. Narode, idemo sad na punjenje. Paprika sa sirom i vrhnjom. Malo ćemo dole staviti. Ovo je malo poveća tegla. Evo ako, samo ovako dole. Ima i nas puno. Da. Pojest će se. Ma je, to ćemo, evo ako. Malo. Dole. Sad idemo ovako. Mi ćemo sebi puno praviti jer nas ima. Pa ćemo još pripremiti večeras paprika na cijeđenje. A ovo smo sad samo da mi vama pokažemo kako mi to radimo. Da. Evo ako ide dole. Evo ako. Eto, sad ćemo još vrhnja. Ili ćemo još jednu ovu malu? Još jednu staviti. Malo ćemo ovu jednu. Još pored. Tako. Još jednu sam stavila. Tako. Sad ćemo staviti malo vrhnja. Strane ovako. Evo. Pa. Evo ga narode, napunili smo teglu s vrhnjem i sirom, paprikama. Sad ćemo mi staviti ovu foliju ovako gore. Tako. I ovu jednu gumu. Jer to svakako ide u frižider. Da. I to se nakon 7 dana počne konzumirati, to se mora brzo potrošiti. Pa da u roku od tjedan dana kako prođe. Da, ali mi to ćemo reći to u nas dugo stojati. Mi to brzo i pojedemo, mi to riješimo. Da. Na brzinu. Da. Evo ovako, vidiš to. Pa ćemo staviti u frižider, pa imamo još za jednu teglu. Da, možete vi u one plastike, u plastične zdjele poredati. Sir, papriku, pa sir, pa papriku, pa sir gor na vrhu i poklopite u frižider. I tako tjedan dana. Za 7 dana ili tjedan, kako vi kažete,
u frižderu, onda možete konzumirati. Ja, može uz pečenje, uz Ma, može svašta. šta Mora god i hoće. samostalno se jesti. Može šta god želi, kako želi. Da, Eto, to je jedno lijepo. jel. Ja, Da, više je to, kako bi rekla, može biti ko prilog, može biti ma da. umjesto salate, može... Pa da, Da. Ma to ti, ja znam, što kad smo bili u Varaždinu, da je jedna iz Kosova pravila, ovo je njihova specijalitet. Ja se uvijek pa. sjetim, Pa da, pa to Da, smo to mi ukus. od nje i naučili. Da kako se zvala žena? Sinavera. Da. Da, Imala je 4 lijepe kćerke. Pa to nas je ona i naučila u Varaždinu da pravimo to sir, vrhnje i papriku. da. Da, mi smo inače tamo dobivali sira i ona, nemoj ti, kaže, donesi ti da mi to napravimo. Onda sam ja vidjela od nje da smo i mi to počeli. Da, ona je imala koliko kćerki? 5? 4. 4, 5, da, 4 četiri kćerke je imala. kćerke. Da. I jedna je išla sa mojim kamermanom u školu, u Da. razred. I ako nas gledaju ili vide, jako ih puno da. pozdravljamo. Ja sam imala koliko, 5-6 godina i danas se sjećam ukusa tih paprika, Da, kad je da, ona da. to pravila. A ona je to u onoj velikoj kanti pravila, U klasičnoj kanti, da. ko što se kiseli, ko kupuš što se kisa, Da, samo manja. Da, malo u manja. kantica od 5 kila. 5 kila. Da. I onda to otklopi odmah onaj miris. Ali ja to nikad nisam I zaboravila. ona Da. nama kad ne donesti sira, pa šta ćemo mi lijepo napraviti. Onda sam ja gledala od nje i nama se to svidlo i mi od tada to stalno pravimo. Da. I ako nas nekad vide na YouTubeu ili gledaju, mi jako puno pozdravljamo. Da, ne znamo ni gdje su, jel? Oni su se bili vratili tamo na Kosovo, a sad ne znam, ja sam čula da je ošla u Njemačku i nismo se više nikad Eto, čuli. ako nas ikad vide i poznaju, nek se jave. Mala Antigona je išla sa mojim Da, kamermanom. i Suzana, druga kćerka. A jel? Suzana je išla sa mojom carijom kćerkom u razred. Da. Dobro, da sad ne odmičemo puno. Evo, imala je kćerku Samiru, Da, Suzanu, Seharu i Antigonu. da. Eto, Da. ako Puno im pozdravljamo. Ako nas vide, gledaju da znaju da i da znaju da smo mi naslijedili njihov Da. specijalitet i da to mi sad stalno radimo, malo kad ima paprika, Da. mi to sebi napravimo i tako i za tjedan dana ovo mora I stvarno je prefino. Da, ovo mora stojati u frižderu tjedan dana i nakon tjedan dana se onda konzumira. Jako je fino i ukusno i mi smo to zavolili i sad stalno malo, kad imamo papriku, pravimo. Da. Sad ćemo mi još jednu napuniti. Da, još ćemo mi jednu napuniti pa ćemo... Eto, vidjeli ste kako ide red sira, pa paprika, pa... U one šupljine gdje nema paprika, opet sira i vrhnja Neko i samo tako. stavlja vrhnja, mi sir i vrhnje. Tako je i ona pravila. Tako i ona pravila, da. Pa smo mi od nje. Nekako je kremastije više, a možete vi ako hoćete samo sa sirom. Da, može samo s vrhnjom ili samo. A može i samo s vrhnjom, da. Da. Kajmakom, pavlakom. Kako ko kaže, nije ni važno. Ali eto, mi smo naslijedili to od nje i nama je to jako drago i nama se to jako sviđa. Pa eto i vi narode se probajte ovo napraviti pa ćete se uvjeriti da je jako dobro. Da. Eto, mi ćemo sad još jednu napraviti, još jednu teglu. Da, pa se vidimo. Da. Vidite narode kako smo mi to lijepo napunili. Da, eto. Evo, vidite kako to lijepo izgleda, a to će biti nakon tjedan dana i lijepog ukusa, jako lijepog i probajte sebi napraviti, nećete ovako, ako nemate ovo smo zato mi radi zraka. Na onome temu naručili, ako nemate to može i ona od škrinje, Da. Možete od škrinje, onaj najlon. Evo, ako mi ćemo to dobro zavrniti, ovu nemamo poklopac, ne valja. To ćemo mi. Ali to će u frižderu svakako stojati, ništa je neće biti, a neće to bog me dugo ni trajati. Ako vi malo je zahmetli što kare tegle, zahtjevnije. Da. Evo ovako plastiku neku imate. Plastiku, da. Da. I tu poredate malo vrhnja pa da, ali ovo ćemo mi podijeliti, imamo mi i čerke, zetove, pa ćemo podijeliti svakom po jednu. Da, zato smo u tegle. Zato smo mi vama u tegle, eto, zato što ćemo podijeliti.
Jer sad ovako ne možemo nekome pokloniti i tako. Da. Sad ovako napravite sebi dole, stavite sebi pod podlogu sir i vrhnja, Da, u pa plastici. poredate napunite paprike, utisnete, pa gore opet sir i vrhnja, pa paprike, pa onda... I onda i to ima svoj poklopac. Da, tako je lakše. Da. I poklopite. A meni opet nekako najdraže kako je Sinavera radila u onoj kantici bijeloj. Kantica od 500 kila. Da. Da, i onda... Ali može je ona kantica od vrhnja, što ostane. A može, da, sad što smo mi izbacali vrhnju, može u junju. Da, može. Kantica od vrhnja, da. Ali mi zato smo ovo radili ovako u tegle, zato što ćemo mi podijeliti eto dvima čerkama i nama i to. Da. Zato i da vidite kako se to jednostavno radi. Da. Pune se van. A i radi prezentacije, da vidite paprike kako izgledaju. Plastike morate vi sebi staviti. Kiselinu, ovu papriku sa vrhnjom. Da, najbolje ne raditi puno ako pravite samo za sebe, jer ne može dugo stajati. Da, morate potrošiti brzo. Da. Morate vi to sebi svaka doba napraviti. Da. Kad poželite, kad potrošite ponovo. Uvijek paprika ima, ako nema u bašći, ima u trgovini. Pa da. A dobro. A dobro, sad je sezona paprika i svoji domaći, ko ima. A sad ko nema mora kupiti, normalno, ali opet. Eto ovako možete sebi u plastiki. Sebi položite fino, poklopite u frižider. 7 dana stoji ili tjedan, eto kako ko razumije. Da. I ide upotreba. Degustacija. Da, eto moj dragi narode. Neće vam dugo stajati sigurno. U nas neće. Ako volite paprike, sir, vrhnje, odlična kombinacija. U nas to neće dugo stojati. Da. A nakon tjedan dana konzumacija. Postoji zato da upije. Da paprika malo pusti svoje, da. Da poprimi sir i vrhnje tu aromu paprike i tako. I ona će još fino, još malo mekanti, to će biti super. Eto ga narode, lajkajte, subscribeajte se Ramiz svojoj. Ramiza uvijek ima neke ideje, neke priče za sebe, što kažu. Pa da, uvijek nešto imam za pokazati, eto ko ne zna da mu ja podijelim svoje recepti ili što i mene, eto vidite Sinavera gospođa i ona je mene naučila i pokazala mi to, meni se jako sviđa i mojoj obitelji, mi to jedemo, malo napravimo i nama je to super. Da. Pa probajte i vi pa ćete vidjeti da je super. Da. Ajde narode, ne zaboravite lajkat i subscribe-at. Samo da napomenem, ja sam ovu papriku probala samo mini, malu, isto tako sa vrhnjem i sirom, ali ljutkastu papriku. Pa ko voli da mu je malo ljuto, može i ljuću papriku isto ovako puniti. Onda bude onako taman malo blaže ljuto, razblaži vrhnje i sir. Samo su bile mini, one ko zvončići mali. Da. Eto, odjavljujemo se. Eto, narode, da ne budemo dosadni. Hvala što me pratite i gledate i hvala vam na lijepim komentarima. Sve vam Ramiza najbolje želi od srca. Puno zdravlja i sreće i radosti, ko što smo mi radosni. Pogotovo kad ovako nešto lijepo napravimo, još nam je veselije, još nam je draže. I čao narode. Ćao, pozdrav svima.